Danas su učenici drugog razreda iz bosanskog jezika i književnosti čitali tekst Mačak u čizmama i gledali isti crtani. Na času prirode učenice 5. razreda su učile o zbrinjavanju otpada. Pregledale su 2 crtana filma u kojima se govori o reciklaži otpada i kako otpad nije smeće. Zapamti, Šime, otpad nije smeće. Podsjetili smo se prošlogodišnje sadnje cvijeća i kako smo koristili gume kao saksije i izvršili reciklažu. Pošto je danas padala kiša, učenici nisu bili u mogućnosti da izađu na poligon tokom časa tjelesnog zdravstvenog odgoja, pa su onda pripremali se za doček proljeća, crtali su izbeharale voćke i ukrašavali temperama. Sa tim likovnim radovima su dodatno uljepšali svoju učionicu.